kuba zange uzinikele kuye. Wena wangena njengesigebengu ecaweni. Uthi Yesu ndini isandla ongangeni ngamlisela sisihambe. Apha singeni ngamatikiti, apha singena ngoYesu, apha singeni ngezikhundla, apha singena ngoYesu, apha singeni ngophakanyiswa ngabantu, apha singena ngoYesu. Uphindeke umshe wahlaliselwa ngesikhundla. Inhliziyo yakho ithe nyiwani esikhundleni sakidibane naye. Singena ngaye, sihlale kuye, sithwale isikhabo ngakumbi. Nala kuqala wasihlala apostles. Abantu abanye umayinde ngeshiya lakho nishumayela. Anqondile yaphoma sinikela kuye. Lezamanzi silila siba njengabantu abangcwele ube usober. That's senior council. That's okay. Ungayitholi. Never get splendid. Sounds city. Bazawa spell kwamkelisa. Abantu Yesu. Obazange beze Bazaneze enkosini abantu abahluphi abantu abangazange baze enkosini. Athi uncwadi yamaHebheru saliva sonke izwi. Into nje into ukuthi abanye izwi zange lihambe udaba lezwi nokholo. Balamkela kodwa yayingekho le ingredient ye-faith. Malithi lingena libe lingena ngokholo. Lilapho lizawudabula inhliziyo ukuze xa inculayo ayathola athi izwi lahlaba inhliziyo yami landibonisa ukuduka kwami. Andilindelanga bishop andibonisa ukuduka kwami. Wasizwi lathethwa yayihlaba inhliziyo lindibonisa ukuduka kwami. Yayibeni lahlakile kuthiwa izwi lisethwa kuwe. Usathi yathukwa nje usadukile. Ayondiplanele ke lo. Lo webhuku ezinentoni usuke kapho lo ejagwa. Lo wejagwalala. Sibathikele kuna umcele ngebishop. Afanele into eziphucukileyo esithetha ngazo uba singaxoxa ngawe. Ngoba sikubize ku-1-on-1. Sithi wena qonda indlela. Side sisepulpit sizele umuntu oyi-1. What about the 99 people? What a waste of energy. I'm not that special. They gave themselves. Cela ubona abantu bakhe bazinikela. Balanda ihlaba mina. Lulanda ihlaba. Nakukulihlaba bona landibonisa ukuduka kwami. Lathi lelo umzalwana kayenzi. Lelo uyayenza umzalwane. Izwi